Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul saqi wa Ramadhan syahrul hasadi wa man lam yazra' fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadhan. Rajab utawi wulan Rajab iku syahrul zar'i wulan nandur, wa Sya'bana utawi wulan Sya'ban iku syahrus saqi wulan nyiram, wa Ramadhana utawi wulan Ramadhan iku syahrul hasadi wulan hasad husum utawa ngunduh molong memanen. Waman lan sing sapane wong lam yazra kang ora nandur sapa si eman fi Rajab ana ing wulan Rajab, fi Rajab ing dalem wulan Rajab, walam yaskilan ora nyiram sapa si eman fi Sya'ban ana ing dalem wulan Sya'ban. Waman lan sing sapane wong lam yazra kang ora nandur sapa si eman fi Rajab ing dalem wulan Rajab, walam yaskilan ora nyiram sapa si man fi Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban, fa kaifa moko hale kaya apa yuridu ngarepaken sapa si man ayyah sida yento manen sapa si man fi Ramadhana ana ing dalam bulan Ramadhan. Eta buaki tineng ulama Rajab syahruz zar'i, Rejab neka ekoca bulan namen. Napa saya taman yang bulan Rejab? Tentunya tamanan sebagus, amalan sebagus. Paling bagus setamenan, karena yang bulan Rejab neka ekoca bulan istighfar, bulan minta saporah, maka pebanyak namen minta saporah deka Gusti Allah. Namen lain bagus king cuma kan orang namen ni som osoman, osom padi, namen padi, osom jagung, osom kacang, osom kasa, osom nikah, maka ning bulan Rejab aneka esoro pabenya engkipa nikah namen istighfar. Wa Sya'ban syahrus saqi. Adapun bulan Sya'ban can maturun bulan Reba, bulan banyak ring Reba. Wa Sya'ban syahrus saqi, adapun bulan Sya'ban adalah bulan nyiram. Namen monte seram tak tombu. Enggi? Namen monte rabet, monte seram, monte jegeh tak tombu. Jareng senamen masih seram deng kadeng mate monte romat enggi. Bulan Sya'ban adalah bulan nyiram. Wa man lam yazra wa lam yasqi fa kaifa yuridu ay yahsida fi Ramadhan. Dan barang siapa yang tidak menanam dan tidak menyirami neng bulan Rejab tak namen, neng bulan Sya'ban tak nyiram, apa mungkin orang setak namen setak nyiram gelek bekal somanye tak bekal molong. Anapa? Sebab neng bulan Rejab orang ni kata
namen neng bulan Sya'ban tak nyiram, maka dipastikan orang benek neng bulan Ramadan tak bakal molong. Nika pengajian bab namen. Engki. Neng bulan Recep apa saya tamen bakal tombu berneng bulan Ramadan tiateh. Banyak orang tak basah, banyak orang neng bulan Ramadan pakun aghibah, banyak neng bulan Ramadan pakun namimah. Anapa mak pancet lo? Caan setan kecek, caan setan tale. Lama ki bedore ngamaksiat ni ke berarti namen wapen neng bulan Recep namen dia. Tombune bareng seju ini nggak saya tamen namen jere tombu jere cecel kakan jere akan toan sampean namen rambutan manis namen pao manis namen bareng saya coba tombu coba namen bagus tombu bagus. Caneng bulan puasa ada orang maksiat setan etalein berdasar debu aneka adalah athar atau bekas daripada orang si maksiat ning sebelum bulan Ramadan kita gelem ambu dari maksiat tak gelem atobat akhir ekebe dekat dalam bulan Ramadan imu memang mungkin ambu leca ngerasanin bae male ning bulan Ramadan tak sibuk bi ngerasani orang sibuk bi maca Al-Qur'an. Bulan Sya'ban bulan nyiram. Apa saya seram? Ya contoh saya tamen. Somanya bulan Ramadan. Mun sampai mun kula bulan Reba som. Molong. Masih tak pati cirep. Engke banyak memburu. Oh, som keng nit kiniten. Thank you, Bu. Oh, so. Bene petani to gagal panen, jema saya kiai gagal panen gi. Mon saben matamoy ngonceng mangken matamoy tak kenceng senemonan nala cek memburu ngruah. Kabit muka labeng, assalamualaikum. Iyalah tahu kok paling memburung ben sini ke guna. Kita langkong, wala tahu saya anu lah, tahu saya catat lesoh. 2 minggu. Cereng senamen be tak hasil kok tak molong. Kayak kakan codut. Enggi. Tamen yemes, belotong. Rao tetap tak gagal panen tak hasil kebanyakan penyakit kulanya celatan di dugale benda 1 juta karena saya ketebu engki kula tepakne kan di totalan di otang de napa totalan kalam bini ka korang obeng gula bi kancan yang tampung nikah korang teluk seket napa korang pampak seket cek benden 1 juta di paling ngenjak mulai 1.300.000 1.250.000 paling ngenten engkau di otang sit dah kanca di otang dah tampung tulu disarain bi karena pesena sabar dia kare seket can gula kare seket bi mare nyaur dia lah 1 juta je tak luang kan benden 1 juta nyaur kare seket ebu. Oh iyalah takut lah kira pikiran gula lah seketebu je karena beun nyaur bi 1 juta 1 juta seket berarti bi karena nyaur punten seketebu len apa atane capa apa je jangan gula 1 juta karena seketebu nyecel boleh atane boleh 1 juta boleh alhamdulillah ongke 10.000 karena si bita kebu weh lah cak netanian lah teti kula pun lah tak napanya mana teti kula pun lah tak nyecelatane boleh lah
Onjangan je pendalah ada rugi nah. Beras tak luang yu alhamdulillah. Mulai Recep sampai Reba tak luang beras gula. Cik ngakane mandiman malolo. Alhamdulillah. Oleh karena gak dinto perlu namen dari mangken engki namen istighfar neng bulan Sya'ban sekecaki siapa tu banyak ngangkur neng bulan Ramadan pesibuk kelaban maca Al-Quran masuk dek ke bulan Syawal ni ka dari lafaz syalah yashilu maknana ongke imana ongke amala ongke sunnah na ongke karena elate selama sebulan dalam bulan Ramadan elate kudu sabar tau liato karan masih pun lah sampian halal kang kui selake tak oleh kepolong tedung ning ting siang sabar tak oleh ngakan masih nasi tibi tak oleh ngenom masih aing tibi sabar elate berneng bulan Ramadan masuk dah ke bulan Syawal ongke syalah yashilu Syawal ongke bulan pasat tok ibadah bulan pasat tok maca Quran haji mun melom mek mun tak melom mek boleh can bina nak boleh katanya mak boleh ka ada tak melom mek itu bagaimana tak melom mek siapa jenis saya ngaji cik abi tu salah cik tuan lah saya ngaji surah wabi tua matanya nak tok je perak seperapat tolen lah baca le semua tengel mata tak pati abos nomor berapa cong nomor 200 Quran bilang tak pada Quran setia cong itu Quran bilang juraja tulis nomor setia ni gini keng matanya sih rusaknya paham engki mun beda orang ibadah berneng bulan Ramadan tok ni kedak remada buna guru dan kaula Al Habib dan kaula ngaji dekat Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Mukhdar neka santreh dari Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau pernah ada bu orang seibadah berneng bulan Ramadan maloloh orang siapa jeng sunnah semaca Al-Quran berneng bulan pasah mari sini keneng bulan Syawal mari bulan pasah tak maca Quran boleh tak ibadah boleh ane ke kocak ubadus syahr orang penyembah bulanan neng sebulan malolo ibadah sebulan tak ndak ke ekuda setan tak ndak akan jadi setan puja pasaan akan jadi boleh bi setan tak gena boleh kelakonan ke kocak orang si ahli nyempekeng neng sebulan berarti somo-somo ni beden ayo persiap lagi di mangkeneng ki nang maca istighfar nang maca sholawat berneng bulan Sya'ban karena neng bulan Sya'ban neka ada buaki tineng kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati bulan Recep kocak bulan Gusti Allah anapa me kocak bulan Gusti Allah karena bulan Recep neka bulan etoronaki ki peneka salat 5 waktu ben ayanjuraki banyak minta sabora wa Sya'ban syahri neng bulan Sya'ban bulan Reba neka bulan Gusti Kanjeng karena neng bulan Sya'ban etoronaki ayat perintah mau sholawat dekat Gusti Kanjeng Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih inna allaha sa'ankuna kuste Allah wa malaikatahu ban para malaikat kuste Allah yusalluna pada mau sholawat kuste Allah
berarti nambahin derajat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sampai bila ada kemarin Gusti Allah bi para malaikat maca solawat nikah, karena lafaz nganggo fi'il mudhari yusalluna shalla yusallu yusallau yusalluna maknanya zaman mustaqbal terus menerus Gusti Allah ben para malaikat ni mau solawat. Cuma solawat tekakui kudu ngakui adab tata krama khusus sebu-embu muna muslimatan laguna cek del gedel cek terleter lagu biasa we tak usah aing kelaing deh ya. Thank you. Ya Rasulullah salamun alaik au beri dayan apa beri dayan mak beda aing kelaing ada ya. Lebih biasa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji kan nyaman sampai enten semoca yuda yagi ya lagu goyang dombret lagu apaan nyari lagu sesekera ras ngeres kene ngesak rasaki sekera sedetang je ngeder ulah ngedingake oh me rok nyerok kasan sampai ngeder. Baca salawat ke Kanjeng Nabi tak harus adep ke kiblat. Mau salawat ke Kanjeng Nabi tak harus aniat. Masjid, langker, fatayat terserah. Di ma'abai pokok mau salawat. Orang semau salawat sekalian beles 10 kali tining Gusti. Beda ulama amempeh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah sapanapa kenjeren ota bebelisan kangkui orang sa salawat dekat ajunan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempena orang sesoleh kala jawab, orang semaca salawat da engkau wa qalbuhu anni ghafil, sedangkan orang semaca salawat dari engkau kelopai hanya mujarradil lisan. Kan banyak orang yang salawat tina tak nyambung keng lisan kami rakora sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad apa yud berkiriya tak tahu kau anu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iyalah kan kakan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa qalbuhu anni ghafil atina lupa dari engkau beles 10 bi Gusti Allah bener-bener sekalian beles apa cek saking Gusti Allah meles situng sak selawat situng ka engkau beles situng tentona belesan dari Gusti Allah lebih bagus tenimbang selawat ku lebih sambian ngeding jawaban ngak nikah orang semaca selawat ka engkau tina kelopain beles 10 atanya boleh dek Kanjeng Nabi sak mempe katipun panapa mun mau selawat ka ajunan atina khusyuk ya Rasulullah. Mun beda orang maca salawat ka engkau wa qalbuhu khashi' wa qalbuhu khadi' atina khusyu' atina khudu' khusyuk hudur menghadirkan Kanjeng Nabi nang atina engkau tak tahu seberapa belisna rajana kencerna bahkan sekalipun salawat malaikat mungkin bisa saleh bi orang jeriah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Loman ben engkau tak tahu seberapa rajana kenceran kangkui orang si maca salawat si atina khusyuk si hadina hudu dalam atina menghadiraki Gusti Kanjeng Nabi engkau tak tahu berapa kenceran rajana si beki tina Gusti Allah kecuali Gusti Allah si maha ngaoneng ya Allah. Reme enteng ringan king kenjer nera raja. Masya Allah termoga tete ilmu manfaat. Tak bate sehat kula nih kalau kila nyanyi abeto. Karpe bagai laki nda iyu maupun beda iyu. Tak nyaman takut penggemar si watu ware lah hari kan tang penggemar si watu ware demeje takut deh ya ngereng neng bulan Recep neka banyak doa Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Khusyuk mana doa nikah karena Kanjeng Nabi banyak tua nikah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pocian macam nikah. Sebelum solat macam nikah, mari solat macam nikah, neng macam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ayo areng pereng mentah, areng pereng mecah engki. Kelaban harapan matur moga ning bulan Recep kaulaban panjenengan bisa namen kepekusen. Amin. Ning bulan Sya'ban bisa nyiram tamenan si ampun lek tamen. Amin. Ning bulan Ramadan kaulaban panjenengan bisa osom somanye kelaban napa si tamen kepekusen kele etremah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Allah Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben seteja kanca. Tu Gusti Allah nyoon pangapora kang kuy oreng sepo ben seteja kanca. Allahumma barik lana Allah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Tu Gusti Allah nyoon kabelesan kang kuy guru kaula ben seteja pelah. Tu Gusti Allah nyoon kabelesan kang kuy guru kaula ben seteja pelah. Allahumma barik lana Allah wa Sya'bana wa ballighna Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Salawat
ben salam moga katoraki dekah Kanjeng Nabi sahabat ben ahli salawat ben salam moga katoraki dekah Kanjeng Nabi sahabat ben ahli Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana terpada sepora tu sana eka terima amal saya nah termoga kau lebih banci dengan lanceng umur terbuka ring sepo seki beda umur tambahan umur sebaraka sihah wal afiyah guru-guru seteja semantermu ke paring lanceng umur sihah wal afiyah amin Allahumma amin. Dari keluarga Bapak Haji Anas Rempeng nyoon barokah Fatihah kangku Kiai Abdul Hamid Rempeng, Kiai Abdul Rashid Rempeng, Kiai Zainal Abidin, Kiai Anas, Kiai Mahfud Pakoren, Kiai Haji Adam Sepandi, Kiai Haji Amin Tampung, Kiai Haji Ma'ruf Tampung, Kiai Abdullah Pajaran, Kiai Kusyairi, Kiai Khalil, Kiai Masyhud Muhammad Nur Yasin, Bu Halimah, Bu Mu'in, Bu Maimunah, Bu Muzayyanah, Pak Jamalin, kangkui Bu Pindari, Bu Pinten Tampung, nyoon kangkui keluarga nah. Terus sobungnya mana napas teti haji temu kue terima dari Bu Tupi, kangkui Bu Ju'a, Bu Sakimah, Ngadira, Pak Sahlan, Pak Sadran. Tadanya mana boleh menterapi teti haji terima pekempang anak-anak teti anak sesoleh solihah. Juga sobungnya mana dari khusus almarhum Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marja, Ibu Marsiti, Pak Anas, Bu Hamami termu kepada seporatu sana keterima seteja amal saya nah sobungnya mana boleh termu ke napa hajat seteja berkempang deknya mana waria pada tolesan boleh amplop keng ada esena keng tolesan dari reng sepo gula neka apa tolesnya dari ibu gula mohon di lagu wah saro lagu malolo suaran ya Allah berat lemare lagu na bongi kita matermu ke titik ilmu si manfaat barokah amin Allahumma. Bulan Recep bulan pesanta bulan Recep bulan Sya'ban bulan Ramadan bulan manen otabao som termuka titik ilmu si manfaat. Al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'alamannahu la illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين صلى الله